YouTube. Wachako gi weche makoth kuma ng'ato achiel owito ngimane e gweng' ma Junda e Kisauni, Mombasa, bang' ot rumbore kuome kaluwore gi koth mapek manochako ochwee e seche mag otieno nyaka piny oru kawuono. En gino ma bende norocho chenro mag wuoth e apaya ma Kibarani e seche mag okinyi bang' pi oula pong'o apayano matudo gwenge ma Changamwe kod Chula ma Mombasa. Joja oko nigi ler mathoth kowuok Mombasa. Chenro mag wuoth ne orochre gwenge mopogore e kaunti ma Mombasa bang' koth mapek chwe e otieno mangima. Weg gache kaachiel kod jogo mawuotho gi tiendgi ne obedo gi tich matek kaluwore gi pi oula mane opong'o thoth apeyni ka apaya ma Kibarani en achiel kuom kuonde ma pi ne opong'o. Kaluwore gi kodhno, ng'at achiel ne owito ngimane e gweng' ma Junda e Kisauni bang' ot mane entiere rumbore kuome ka ot machielo ne bende urumbore piny e gweng' ma kambi Kikuyu e od bura Manyali. Mapampa zimejaa kwa mlango ya geti yangu Ziwa la Ng'ombe. Sasa mitaro imezibwa, tumeambiwa imechokorwa, maji itaingia, maji imeblock kila mahali. Serikali imesema hakuna elimino, lakini hii mvua ya siku moja imejaa karibu elimino. Je, kifuliza kama wiki moja itakuwa ni hatari. Kwa hivyo serikali ishughulie mambo na elimino. Isisahau ikisema kuwa elimino hakuna. Mwanzo ilitangazwa kuwa El Nino iko, wakatenga pesa. Hizi pesa zilitengwa kwa sababu ya majanga kama haya. Je, alipotangaza kuwa hakuna El Nino tena, hizi pesa zilirudi kwenye mifuko ama bado zilitengwa ikiwa bado ni za hii madhara? Jodak e gweng' ma Ziwa la Ng'ombe ma bende pi oula ne odonjo nyaka e utegi koro ywak ne tend kaunti mondo mi orangi e yo machielo manyalo rakore gi masiche mikelo gi pi oula. Leta hatari kwa sababu ya watu kutembea na pia magari na watu vidogo na maji mengi. Kwa hivyo serikali ifanye bidii kutafuta njia, yani njia nyingi ndio wakati kama huu wakabiliane nao. Tatizo kubwa, kaunti haina sheria ya utupaji takataka kwa sababu takataka zinatupwa kila sehemu. Mvua inaponyesha inabeba zile takataka zote inajaza kwenye mitaro. Kwa hivyo mtaro hata kama unafaa kupitisha maji, utapitisha maji kwa muda mchache ishaziba. Achiel kuom chenro magidwa ne oketie maino en mano mar choko taka mikoni dino odundu mag tero pi taka. Kaunti kuje na sheria ya kutupa takataka, i-make sure kuwa sehemu zote ambazo ni town center ziko na sehemu za kuweka takataka, nyumba zote za wapangaji ziko na sehemu za kuweka takataka, kwa sababu sasa ukitembea pembasi zimeziba mitaro. Sasa Mr. MCA Hamisi Nyota, gavana wetu Abdiswamad ametuacha hivi na amesema ya kwamba atabadilisha. Hatujaona mabadiliko. Pesa zenye zimetengwa sioni vijana wakitengeneza hizo mitaro. Mageti more bang' tend kaunti ma Mombasa e bwo migawo mar gero udi kod apeyni koni ne gisetimo ikruok makare bang' kane jokor lwasi oyango ni koth mapek mar El Nino ne kidek chwe e pachoka. Tumeweza kuassess na mainjinia wakatoa wasia wao, wakasema lazima hizi ziweze kuwa expanded. Sasa wana zimekuwa expanded na maji hapa sasa yatapita vizuri. We have done drainage preparedness, some of them construction, some of them cleaning. One of the major areas where we have done a big box culvert, a twin box culvert, where my minister goes through, is the Kashani Bridge, which is barely 700 meters from here. Mombasa yangu, because kuna kazi kubwa amefanya siku za nyuma, na tunatarajia because tuna expect the third phase to be launched soon, na tunajua kuwa hii itasaidia pakubwa kuweza kusafisha mitaro na hata mitaa yetu kuondoa taka na kuwezesha maji ya mvua kupita. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Pod mane wechego eni koth mapek